Hiện hay press conference kan an kowa kan press meet te nong kal thea kalom khop maya education chung chang kan soi don ania soi tur tam taka oma zona te po omanga zona te po henga in kan changa nga masaberin hei kan soi tu te school education department lam kan ho tu te in her she tina kan nei dua lo din kher ngai dom le kan secretary puzira ania chuan pusang tea kan director chuan kan additional director puma a ti khan ming ka insiat chira ming ko ti hen boi tha ka ko na hen ti la all somber ka ti maya official kan thread khal thei vek thawa kan additional director hi samagra lampanga samagra shiksha kan project director ani bokani den hei INPR lama tangin kan joint director in menon tel tui thei bok tu min nai so how officials menon tel tui tu ten ni a ka kal hal mo bo pa kha press note kan on pedon chewa on chin chia du te po in ti bel thawanga a press note mi ang hian iron so an xerox me kan chu le ZPM kan sarkara nia zirna chungchang kan ngai tuang kan tia opposition kan omlai pon ke nge po au na saber te jingmi kan nia zirna chungchang kan boi puya education minister kan han nia maba ka kong hal emema ZPM ten ma kan lak dan kan kalpui tum dan te mi puin kan siat tangai ku sia chu an puang chok du ania pakhan na bera chuan Mizoram Education Reforms Committee kan dina amaro chu ain ruat na lekha te manilo ka meeting kan neya minutes chuak chawani mina in ruat na lekha tunge chairman ke ma kania tunge vice chairman tunge secretary ti te khalam kha chu nakina notification kan on chu anga chumi ma han talang kha chu ka hre do hleka kanan ti chuak anga chumi a chuan Education Reforms Committee kan din ani ti khakan talang hot ni ta sila mi tam tak po anom don lawa commission ang pon kan ti don lawa committee in Mizoram Sarkar Noya school Mizoram chunga niang chu zirna entinge khai kan ani thenga entinge ti changtun ani theng ti in ngai tonan senga nga chumi recommendation po chu ngai to ani zel don ani terms of reference po kan pe fel to chu teng nen chuan ron na kan siam anga tin apan hina chuan education consultant kan ruat dona hi finance lampanga te kaltlang le turani wangin kan again yang aruat na hi kan lati thei che lo amaro chu chief minister ina phalna min pek fek to ania amaro chu faila akal ve ngai si wangin hian kanan puang photri ania education consultant kan nenga chu chuan office nenga clerk pakhat nei venga chuteng chuan rot na te aron siamanga arot na siamang ten malak thina nenga nge ni thil tam taka a thuron tele an ngai tu na rot na ron siam te sarkari na ngai tu thina nga ani hi education reforms committee a member ani tel hal don bok ani chuan apathumna chuan school adoption chungchang ani ya hei Vidyan Jali scheme ti hi oma central lampanga central scheme hami mang hian MLA ten opposition lokha kan thir sang lem lowanga school adoptanga school adopt dan alo boipui turin working group ruat an ni to chumi te chuan hemi scheme kaltlang hian hotlang in tinge school hi kan ngai ben zual thiang ti kha ange niang akal phung turan lo siamanga tin MLA ten school kan adopt chuan sarkar hian an adopted school bi ka kha kan ngai ben nang khamia rot na ron thena mo dil na ron thena kha kan ngai poi mo big thina nga
kum khata pakhat te an adopt tanga chumia chuan kan scheme kan pui thei na tur te le sarkar sumang te pon ngai tuana kan seng bi kanga akum le adang an thlang le du ni chuan adang an thlang lenga khateng khan kumga chungin MLA ten an bial chunga school khai so ngai bi deuh te kan pui ngai deuh te an hriat kha an adopt don at tiang chuan MLA te rotna kan siamanga khamian ron tel du ni chuan chumi scheme chuan kan tel don ani school adoption kan kalpui don tin apalina HSLC class 10 na ti thra te hei kan policy bu a po oma top 50 ati thra somnga tangin UPSC exam kai hruaina ngeneng helam panga civil service te po kala ti ve duanga tia ngai tuanan sen chuan mi somni kha asanin kan kal ngeneng kan enkol big don ani lekhabu ten mamoni le lekhabu te kan tum sakanga graduate an nia ngeneng college an zo coaching ka kal venge han tia khatenga ti chok mai lo khan also man pass atangin ngai tuana lo seng sela tiang chuan boi pui la tuna IS kan nei to lo ti te IS kan ti mai zela central service kan nei kem ta ka hi tian a step by step in tuna nei boi lo mai la tuna tanga kan rem chho hi ngai a chumi chu ZPM te chuan kan ngai poimo mi som hi nge a top 20 khan ni kherlo theya a du turom te anomani chuan khateng khan ke ni chuan a san te in kan en kolang lekhabu te kan pe ni lo pon nge niang civil service a omek ten ten ti ho na te an nenga chuteng chuan helaya civil service hawin en tinge man lo lak thin tin helai mun tak tak ni an tumang te kha anom na hun nge an office a nge te kan kom ti ranga chumi chuan phum na thar po apin kan ringa tiang chuan ti kan tumatin thalai zinga khatianga ti du te anomani pon helaya anin buat sai pa in ni an tumate khan engen ti the eng thil ngen ti kha an hriat theinan an office a nge inkom ho na hun te siam saka tiang chuan an ni tur po an mit thlalok theina turin mala kan tumani ti hakan sei le tua pangana chuan ne zona tamkhop me SCDP hnoya teaching le na teaching staff chungchang ti nia kan soi photo thina chiang le zola soi ngai ki sia SCDP hnoya hian mi sangkhat chuang roi an nia chumia chuan march som thum pakhat march thing in roi turani ania march som panga angani anin roi na hun tur hi so kini chuan sarkar ma saina local pui to kan kalpui chun zomang kan ti sarkar in allocation alo siam to hi finance a po kan deal le meka tiang chuan ti ani atira khan nan teaching LDC le 4th grade ho kha bani se tin cabinet meeting in kan ngai to amaro chu anua kan meeting le ngai to na dang iseng teunga tin minister angin ngen na kan thelu ta tiang chuan heng LDC le 4th grade ho om na hi exam center ten ni wangin zirnai na ti boilo nan ani hi chor sum zum le ni ro se ti in thu na kan siama then khat phei chuan an bang donomon te ban nan lo thelu to kha chu ini chuan headmaster te kuta omro se anin than tiangin rem chang an tiangin an ayo lo rot mai se la chu dio wa demo an mani bial to SD wa demo an khen me ro se ti in ro man na kan siama an ni hin chun zom lenga tin SCDP noya hian aikal la nom chong vele ke poina ka hriat chin nge kan bial chung mi te no mani SCDP ziti tu an minga langa voi khatman kalong kan hrelowa veng chunga bial chunga kan hu maya khang ho khachu nge niang an manin aikal an la ka te kha SCDP ziti tu kan chiar dona aikal la te khan poisan dong lovanga aikal an lak te kha an bank account tu na hian an sort meka an account na
direct in a lu tanga chuting chuan ai kala an lak te kha an van ni deuh ni mai SCDP noya leng hal I enge ni ai kal an lo la le chonga kha fu kan ti lowa chuan ai kal an lak te kha kan la ve le chonga ni mai ke manin tiang chuan an ni na fulin lo an la thunga nga I lo po pe na kha athul kan ti lem lo ani ti kha kan sei duwa nyan china ka soyang khan LDC le group D lo bang man te khan noma khang kha chu headmaster te puta an da ko kani tin ai kal chung chang a dot le a chuan ai kal chung chang kan soyanga ai kal la list kan nei vek to a chu DPNA ara kan thelu to a anin thuk na aron siamanga chu kan ngai chang me kan ki kha kan soi du a ai kal la chung chang a hian soi tur tam khop maya kan chief minister ina a soi pho to angin ai kal la tok pa hi chu ke ni chuan chu tiangin enge ne avai vain enge ni ti bo vek po a har sa kan ti a dam lo kan sar te na da ben von lung that na a lung that lo na veite tiang chuan chi song song har sa na tok te nom ni ti kan sui a kha chu kan se thi amani amaro chu ai kal la chunga enge ni sumo khal ta lob te po kan sui a kha kha chuan let vek tur ani an let mek reng boka chu ho chu kan dim don lem lo tin headmaster ten ai kal list anon thelu ta ai kal ommi alongan report si ai kal la ten lo oma khang kha chu an din huna zirin kan ngai to thang kan se le tho si a a committee anon report le tho si a chuan headmaster te pon an lo report swal pal pon thea anon let done tin anin report a kal le ta lo te noma khang te kha chu an chunga an tinge action kan lau don chu ka hrelowa kan ngai to don ani ti kha kan sei du a pariat na chuan hei kan ngai poimo em mai zirna chung changa an quality hi an exam tak lo wang hian atla hiam ning kan sia NEP na phal to box si lova chu wang chuan random examination kan ti a phal lo pon ni lo ange neng random examination ni NEP na ron siam zo kani ma RT kha chuan exam kha om to lova tuna chuan random examination kan ti do na hi SCRT le samagra ho puta kan da anin ro manan lo siamanga district tina school som ni zinga pakhatamo kha kan thlang chuakanga randomization kan tianga exam man hi velama kan ti chawanga school zong in exam turin ani buat sayang amaro chu exam takero kha chu school som ni zinga pakhatang vel chu kan thlang chuakanga khati khan avai exam chuna hau taka kan sum le pon adai seng to lo kan ngai school lo tam to a boi thak to amaro chu no pang ho hi zirti tu ten zirti na tha kan pek thinan tungen exam don tunge ti don ti sumi alowin an lo buat sai angaya tiang chuan kan kalpui anga pol thum pol nga pol riat lampang hi kan thlur binganga atul ni le pol dang pot ti thut te pongai mai theya tiang chuan kan ngai poimo bi ga chuan pol thum pol nga pol riat ani pol som chu kum top exam an neya kan ti si don lova kha kan ti swal pala kha kan en don ya pol thum pol nga pol riat ani hei hian om zen neya National Achievement Survey hian a pariat nami kha atlam ni na te kha National Achievement Survey pol thum pol nga pol riat hi anon zot big thina national level kan tlat niam khop maya pol thuma chuan all India average kha atlang lon kha chu kan ni ve ni ma se pol nga le pol riat kan phatalo fiu maya a chan po zir chen mek ania tiang chuan again reforms committee te kan neya ani pon an zir chiang dona tiang chuan hmalak ani dona khami te kan ti chin again kan thlur bing na chana po kha national average again test ta kan ti that thinan kan ti deuh bi ka
aba ka ngai ni pon kan ti chho zelang chuan apakua chuan school syllabus sungchang le question pattern en non ani a I tuna hian national curriculum framework an ti a anon duang me ka tilai state ina curriculum kan lo ti danglam vak kha tuna chuan atul silem love kan tia ropna tam khop maya curriculum I danglam tur chungchanga syllabus I danglam chungchanga ropna kan dong hem khop mai sta chuan ini chuan ala hun sri lova centralin NCF aron duang me ka tu chu kan lo ngai changa nga kenina kan lo pom thei chin le kan man thei chin te kan lo en ve le nga chutiang chuan kalphung kan rem don ani ti kha kan sei du a tin board exam question hi har satna kan to chan pakhat ning ka hria har sana kan to chu ni ta te thil danga te po aniang chu JEE thlengin hemi all India exam kan ma chon hian enga tinge mun da kan thak tak lo ti hi har satna kan to ania chuwang chuan kan question pattern hi ti danglam ngai ni lo mo ti in ngai to na kan senga ha in kan share thei vekanga research zirchian tur ania zirlaiten na abul thuma an man theinan a basic le a conceptual clarity an tia khami an nei theinan khan chik takin zirna ei a nikuma chu chuak lawa kumina hei chuak ang tia kha tini chung kan thak don syllabus pum pui hi an zirangai to don ani lo chuan competitive exam an ma chon lea an thiam lo school an zir lo haron chhuak kan boi le thina khang ho tang khan no pang ho hi kan bo chei don eng po exam sela an syllabus hi national level ani tura kan syllabus ne hi NCERT na aron chok chuak hi a za chu ni lo mai thei amar ra tamzo khi kan lo manani a chelem lo syllabus tak hi chu amar a question pattern a hi kan ti danglam ngai ning kan sia stiang chuan ma kan la dona tun exam a hi chuna la thei lawa nakum lampang exam a hian board exam a chuan danglam na kan hoto tura nga yang chuan center of excellence in tia Aizawl district le Mamit district dait te central of excellence a om theinan hian mala tum ania chumi tu chuan thil tam tak ti anga ya SCRT te kuta da ania aninan boi pui me kani tin Mizoram Education Act rules regulations ti te chi sang en non ngai tam khop me sangni som pathuma 2013 khan policy kan nia a act hi sang hi le pathuma kan nei boka Mizoram Education Act chu policy hi a omve deuh topa engang chinge kan kalpui ti po hi zir tham om mani to tuna chuan policy kan nei ve bok se act ne kan nei boka chuwang chuan thiling ko kalte a oma heng te en non ngai khop maya tin he thilba ka hen adot lekha number 12 fa po khami ne nei kai noi hal transfer and posting rules te kan neya entinan khotheng khat chu kong thad in alo po tlang to a hard posting ang ten alo la langa sang ni som nia transfer and posting rules thar kan neya khami kha kan an zir chianga tlema zong ti danglam ngai omin kan thria a chung te po chu kan en nonanga tin transfer hei atopa kan da chan khauma ziti tu te a sarkar tan te transfer boya posting han ti gol akha ke ni chu kan tum ani lem lawa amma sa khan kalphung rem kan du ni ti kan lan tir du wa in atopa kan dan transfer and posting ti vela hian ke ni a chuan kan boina lian per ani lem lo kan boina lian zok chu a kalphung a education system hi ti dang lama thain kan thria chuang chuan a tira kan da a topa han transfer and posting kan da amaro chu zirtir tu an nia then khat chu kum som thum chung Aizawl pona anom to a khopui pon thing tlang an kuala voili voinga dilna ka thelu to khopuya ka lom ve theilo ti tenoma a then chu thotan tira train khopuya nom char chara chuwang son semro lan nga ya tin single teacher school an tia ziti tu pakhatina school en kola hi som hi bor vel te kan lo lan ya hei hi ZPM sarkar kum khatna hian abo ve kam chu ke ni chuan kan ta lan thei ania
single teacher school oma hi angai thla pui hriom ka tia no pangan khongai thla ka khuwa mi ten khongai thla ka chuwang chuan hotin ina zirna tha an don theinan enganga chengker poni sela khang ho kha dong kan ngai hle an nia hle an nia chuwang chuan khang ho dom kan nan khan theito kan chuang overall development hi kan tumani ki kha kan soitel le duwa